The new the latest song Abba Kofane Kotiebi. So nim do to me was as a movie. Ya do almost said you do so no so hu hia pa was say o person otna se na wonya nkwatentin so ho opomudin eye enti me wo ANTEC HERBAL akosi ya sechiwa agenedwa a woni ebedi nkomo na jinko garlic capsules ana jinko capsules anu no ai oba bebo mo amuhwa nkro mo no ne ade se wonunum bi ebo oba penti o ne hwe enu ewo adwama so me da say ANTEC HERBAL Center ye Spanish products your products ni na Spanish na dikan na se de afia kan ye no your Spanish jinko capsules me friend is ani mireni isan senso ne toto sasabro aka ne ho no sa break na wo hia na mo a ebeboa wo na aduro no supplement into no onum no all year round na aboa na esan was Spanish garlic capsules I no say garlic aduro krogen a ebe hia se obi odasani bia benya bie na was Spanish garlic mixture no say garlic aduro ensuo na afeye de ankatwade ene ne mafoforo a ebo nipadua na akabo ma yenti wote mixture na chese de nema bi na di afra ye no so de drugstores na herbal centers a obi a obekọ akokoto bibia no odi adanse ese eye na ye number ne Dr. Bedin Komoni ya san register e WhatsApp enti bibia ni a da wabo na homam anasa o send audio message kra na obema omu aye numbers no 0266 114111 0266 114111 odofo enra na meni woman bi edi nkomo sese chwa kan asem bi o wo se apomuden bo aye den ne enti no nipa ma na nimra no ho so na se bibi wo ho a wo ye ewe nipa famu ade bo wo ho ban a ebeye yi a wonye aso de ne ba ko hospital wo fi ho no na ba bia nani na so obekọ ho bosia boda na wakọ ho akọje bosia e de kwa akọhwe ne ba ne yare yes se wo koka odofo e enye ono nko o empanifo nyina enne obekọ lab kra ba no na eyeka enne card keke ba bi card keke betwa 500 Ghana cedis so popo mudin yi a enti mesre se de be ya enso de den sa ama wo no no menu a ebeba ho ban ya yakoye mpanifo e free 12 years ekwanimu openfo nka ho de o ma bofra no fo nka ho no se wutie me na no pa ya me wonu mienu bi a mesre se eno de ebema ya hia de beben wo pa Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture adro ni din se nanso eniama ni bi wo bi mu a wo site me kabom no mu a eyeye etutumi to Spanish garlic capsules Spanish garlic mixture na wonom ni nyina se de ya kire se ye nom no woto an ho no eboa wo pa ene se ne ye nuane die ene emframmo mpo ekoye mu ensu aye nom emu enura ya galamsa mana ho na ba begu nso mu ani nyina ye nom no edin sunsan so bebrebre ya pomoden etia na ho behia se ukwa ukwu enimu no abrebia wo beboa nipadua no ebra yare ne makra no wo beboa nipadua no na watimi aboa ma immune system anasa ho bambo fana ewo nipadua mu no aye sharp enti arabia se twe ne ho a na chese oni na di me de ya na meka se wo a wonyare mpo ena aduro ye ma wo titiru ye nro ya ye de boye ho ban no wo kra na ye ma wo se abre nyina wo benom bi be Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture no bi mpo na beka Spanish mu ahoden a kire wo na de ma ye de dance ne se ye yuso nanotechnology ena de twe garlic na hoden no enti ye nnuan ye nhatai awianka no se de nyankopon a kire se ye nye garlic na ye koye nipedue mu a emoa ye no sa pepepe ne Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture enti wonum bi a wotoso wo so se sa de boni bi e wo nipedue mu de ada wakoma ho wahra wa ho obrebo ho umoja kwan enane ni nyina ondo onye wura nipedue no ma ya na me frɛ nipedue akasha enane ni nyina fro system ni mu ebefu eje na mu ebuafa wo fifre mu na bi ensoso afa se bi wujunso mu na ni nyina aba abonten so odofo Spanish garlic mixture ye ma ema na eboa ye fichi kromo se wo moja kwan ntini na se wuntini no sade bone demu a emoja ni ntimi ne afrisane enti ebra wa wode no babia metom na ewo se ade na ewo mu no eye te se mfifre na ni nyina ba abonten so a ye frɛ se wabu wansa no enti mmayie akro na emoja fomodi afrisane no sa kwan na bi so na efa na asabi obra na ba ase mo asisi a enti mmayie etu oba o metis mmayie no Koto Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture nom
ebeboa ama na bayi ama ho ato ena emema nso de enti e wosa wonum binie esanse entini ene mema no mo gaga ni nyina yi no ni nyina ye entini o enye hwe dompenim enti se entini moja kwan no moja entimi mfamu yi a ebeye den sa obema besore na ahoden abam enti mesre so bokwa koto adwe friend Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture ono mo a ebeboa ma wontini ahoden akwanenim ena se umoja ahoden na se entini e wo mu no mu asisisa de bone asisi mu a emoa ema emoja no mudro ebeka sese de blood na emu ne tin ne sitie no enkwa ni mu bonse moja ni mu ayedu enti no bi a odayare bi so anase yare bi edu a woda so no ye ma ne blood thinness nyankopon ama ye natural blood thinness garlic ko ni pedue mu a eye adwuma naturally eboa wo moja no se de bi emu beye hakama na di afrisane enti koto Spanish garlic capsules ne Spanish garlic mixture no ebeboa ma wanya saa ahoden no wo ni pedue mu ena yare anu bro ahodo a yenya firi nuane mu emframa mu eni sebi yenyini mu eniama nsachaye a eba no ni nyina enti sa okaye bra covid baye no na ade ba kwa ne boa ye den pa ye nkatwade esanse ye hu se emu ahoden no ko eni pedue mu a eboabo ye ho ban e wonsane ye yare ho enu nti ye de ankatwade ne bi aka ye dro a eye Spanish garlic mixture no ho eti ko mu a eboa se de be ya yare anu bro bi ye wo ni pedue mu no na aso ano na yi afiri ho ama ho ato so your bow your bema so person o regulate ya now system na me regulate blood sugar here koto Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture nenom ebeboa wo pa wa wotena se cha na se aye dududu Mr. koto Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture nenom ebeboa masa wo haw no afiri ho se ya kasa ni nyina ye kire na hyase ne be di afiri a ene ye just ye did the whole day na mom de hia ne se wo haw na wo famu no anu adro and Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture eko ni pedue mu a eboa ema wo pomuden eko na nimpa ebia meka sei wo halitosis se woni mu a you catch am na fafa won se echi abra wada asori no besi manu machi no ase ahia won se echi ho pampan ye free mu banesa na wanu mu nka etie se wani nye ho a koto Spanish garlic capsules na Spanish garlic mixture na wa frɛ ye Dr. Penny anas wa send the audio say wo hawo a enu ntina koto aduro ni obekire se de obeyusu na ebeboa wo ena obi wo nso odware wi ana ne ho keka no obetiti ne ho saa koto Spanish garlic mixture aduro no na wato Spanish garlic capsules aka ho na wa frɛ ye doctor sa ohaw mienu ena hia se obefrɛ doctor ansa senti sampo de ene okan to anu ase de ya kire se nom no onom ne saa pepepe ebeboa ama wapomuden atimi agina ne naso emeyere mfi se ye dry friend Spanish ginkgo capsules no eno so guso a eboa papa woni ane afu se wanyi nti wabedane akwada eno omo san kaya de biomiani omudi nkomo a eyeye eye Spanish ginkgo capsules ginkgo biloba mu ahoden ebeya o skin ye wakoma benya ahoden kama wure mfi ade bio na aboa nso se de beya wo cells ne benyi ni fine awu fine na fofora san abesi na nemu na abo ho ban so every inflammations anasa waposo yaw de ye gout de arthritis ni nyina na abo ho ban efri ho so pesa oni ye di nkomo a the doctor na number no e 0266 114111 WhatsApp enti nkomo bia pesa oni di no so frempo na bi o factory na o driving wentimi no wankasa o send the audio message na de o ye bia wie ya obehwe na wa ma wo mu aye ye no wo drugstores herbal centers na baby aton edro FDA nso age enu nyina tum enti se wo pe bi atu aton se wo pe bi na anom o ana yare ho nkomo na pe Dr. Penny bi ne na dia obetimi ye Dr. Edin nkomo e wo ye number no so 0266114111 0266114111 na one ANTEC HERBAL Center Dr. Penny Edin komo ye na se papa na wo hwe besimu ye behia ye da se party Badwam na uguso hwe no so sam ofoforo bi so e wo ho me de no e bebrew sese ma ye nkomra na ye ntoso